Altın kur $100. Altın kur $100. Kim bu? Kim? Seydalı gel, Seydalı gel. Seydalı balban. Seydalı balban. Seydalı gel, Seydalı. Seydalı gel, Seydalı. Barakallah. Gitti altın kur. Seydalı. Balban. Altın kur. Ben düşünmeye kaldım. Altın kuru böyle bul. Altın kuru mu? Ha, kur eleken. Altın kur. Savur! Altın kur. Abidep, savur! Düştü, abidep. Seydalı balban. Barakallah. Altın kur üstü $100 klastaşlar matına degemiz. Gettim nake. Ahmet eken gök namus degen argımağı menen. Seydalı gök namus mu? Ha, barakallah. Nake dostlar. Allah'ın buyruğu degen şunday bolup. Bayamandık tögü. Üstü $100 hareketli kıl polbanı. Seydalıga altın kur. Barakallah. Barakallah. Çorpu mağaraga. Altın kurga. Üstü $100 klastaşlar matına koygun. Sorunda. Alaydın. Degele Kırgızdın. Özbekistan'da tanımal. Seydalı palmamına ilgili gece toldurup. Barakallah. Beline tak Seydalı. Belge tak kıla Belge tak. $100. Mikrofon ver ha. Buna Seydalı. $100. Mikrofon ver. Ben toy baldarga bir batalım. Mikrofon Assalamu alaikum. Navaji, şu ballarınız, nevreleriniz Kırgızdın jeleğin kötürgön, imanlı jigitlerden bolsun. Mına ulak koyotasına jakşı, sonun kırсыгы жок өтүп. Үйүңөрдө тынчтык болсун, ден соолук болсун маржан. Туган уруңарың тынч болуп, амин. Amin. Barakallah. Barakallah. Nağlaylı. Ben şu altın kur taştaganım. Atası. Lan Ahmet Akı'ya pazar kılayın aslında ha? Ay barakallah. Barakallah. Ahmet. Nake, Ahmet Akı'ya. Barakallah. Seydalı Binyamat. Doğdu Kuşmer. Ahmet Ağız'ın Koknamus degen atı menen altın kurgamına Seydalı Pelvat taştap. Buna benden Ahmet Ağız'a bilek bolsun da buna belge toğa atar. Barakallah, barakallah. Barakallah. Amin. Abi Ahmetler. Ahmet Ağız tez bir siz özünüzde bir toy baldarga. Sağına hurmatlı tuğanдар, at kuyarmanları, çavandazlar, palbandar. Bugün Saparбек aka жақсы той өткөрүп, атасынын юбилейи, мына балдарына сүнөт той өткөрүп, тилектери кабыл болсун, ниеттери кабыл болсун, дайыма ушинтип ат жалында ойноп, эл ичинде элдин ак батасын алып жүрө берсин. Той болгонсун. Amin. Barakallah. Barakallah. Özünüzden bilgende Ahmet Ağız. 15 geçer atlar tarbiyelay dışında çıkmayan atlardı. Barakallah. Tosqarib 5000 kayra kelisi. Dostlar jana жетишпей калдык эле. Бүгүнкү улактын алтын курумна намыс көк. Ахмат ака, ассаламу алейкум. Көк намыс, а? Ооба. Баракелде. Алтын кур кут болсун. Рахмат, рахмат айткан. Атка дагы жигит таштаган жигитке дагы колуна береке. Ооба. Эми Сейдал палван быйыл ушуну үйрөтүп атат. Өткөрү мурда 5 жылдыз үйрөтүп чыгарды эле, анан быйыл ушунуңузду үйрөтүп берейин деп, бул фантастиктин баласы өзү. 4 жаш. 5-тин чөбүн жеп атат. Ошол эми баягы ака-ака болуп ортобузда келишим бар, ошол үйрөтүп ошол чыгарып атат, Кудай кааласа. Жакшы, Кудай кааласа. Демек 5 жылдыздын ордун тургузуп аттырса буйруза. Кудай кааласа, эми бир ат чыгарып мындай ортодо келеде улакта чабып турбаса болбойт. Баракелде. Баягындай айтканда хоббибиз жашообуз менен ат менен чейер жазабыз. Жакшы, жакшы. Ахмат аке, 5 жылдыздын таза бою канча эле? Таза европейский стандарт менен эсептедик эле 1.81 чыкты. 1.81. Анан бергенде өзүм 1.85 эсептеген элем, метр менен эсептеген. Анан моундай баягындай өзүнүн
Ölçöğü var eкен, ошону ölçөк 1.81 таза чыкты да. Ama o 1.76 çıktı. 1.76. Ошондо 5 сантиметр али айырма экен да, 5 жылдыс менен. Bu 4 yaş, al 7 yaşta. Может өсөт. Буйруса. Ошону айтып атам да, бой өтө эле бийик экен депчи. Аз бир. Анда ийгилик Акмат ака, Кудай буйруса. Ушундай. Силерге да ийгилик.